Ambot anyway. Huwag yun ko kasabot sa akong kaugalingon. Sa tanaw na ko sa una, imposible kaayo. Pero karon, gihatay, ikaw naman pirmi na sa akong hunahumba. Wala ko na ibog, ni mo kay doko kag mata. Dako pagyud kag tiyan, murag pirming busog ba? Mubo pagyud ka, dili ka hayo taas. So pobre pagyud ka, way kwarta sa bulsa, pirmi gasgas. Gradewan ra daw kutob, mao ilang istorya. Dako pagyud ka gulo, murag kag celebrity sa baryo ba? Mauto sa una, abi na kog dili gyud ta bagay. Pero karong anong ikaw naman akong pirming kauban sa akong huna-huna kagilindaw. Nganing magsakalit na ibog ko sa imo ha, murag naun sa akong utok, wanagyud ko'y kalma. Sa una katawan tika, karon ikaw naman akong gihandom. Basin siguro sa gugma, wag yugoy pili kung asa tapadulong. Ngano man nga naibog ko nimo, nahigog mapagayo, dili makompleto akong adlaw kung dili tika makita sa layo. Nagsugod ni tanan atong gihatagan ko limog juice. Ako pagyud gipainom mura, kog na ay na-virus. Pero nakadungog kog chismis sa among silingan. Nganong siya man imong gipili, mao ilang panguta na pirmihan. Tinuod bagyod na ang gumabuta, o basing gilumay lang ko nimo, giunsa man ko nimo ba? Sa una di gyud ko mo tagad, kung makita ta sa kanto. Karon ako ni maulaw kung makita ti ka nga na ay kauban lain tawo. Kung mawala ka usa ka adlaw, murag kulang akong kalipay. Murag cellphone nga low bat, dili naktabalo mo function ug tarong bay. Ang mga barkada sige pagyudok panghimantay. Migo sur ka ana basin spell nagikan sa langit o sa balay. Ako pud naglibog nganong kusog akong pagbati. Maski ilang katawan, ikaw gihapon akong pilmi. Usahay mangutan ako sa akong kaugalingon. Tinuod ba ni o temporary running emotion? Pero kada magkuyog taog katawa, murag mawala tanan akong problema. Bahala kung sa ilang isulti sa ubang tao. Basta sa akong mata, gwapa ka gihapon bisan unsa pa ka. Kayo sahay dili di ay mata ang basihan. Kasing-kasing ragyod di ay ang magbuot sa gugma nga walay kahadlokan. Ngano man nga naibog ko nimo, nahigog mapagayo, dili makompleto akong adlaw kung dili tika makita sa layo. Nagsugod ni tanan atong gihatagan ko limog juice. Ako pagyud gipainom mura, kog na ay na-virus. Pero nakadugkog chismis sa among silingan. Nganong siya man imong gipili, mao ilang panguta na pilmihan. Tinuod bagyod nga ang gugma buta, o basin gilumay lang ko nimo, giunsa man ko nimo ba? Ambot gyud, basin tinuod gyud di ay nga ang gugma buta. Kay bisan nun sa pakasauna sa akong tanaw, ikaw gihapon ang akong gihigugma karon. Pero tell me lang ha, ilumay bagyot ko nun.